ndige ni tondu ndigite Karaikũ na ni koretwo ndikihereire biũ na ngacokeria mwathani ngatho tondu ni etikirite kuhingiria. Ndoi kwiragwo usanii ni kioo cha jamii. Munyita Waithaka wa Jeni akiyumiria na kuga ati Karaikũ ni arajia gutiga. It is a very good thing for the youth of the country. Hapo hivyo nimechina Holy J. Subscribe to Holy J. Holy J TV. Are you holy? Now, Waithaka wa Jeni ri akoretwo among those Mugithi artists wenye wamekuwa wa big sana over the past few years, na ni akoretwo na ngucanio ya the king of Mugithi mena Samido haria na uguo ni kuonania ni akoretwo agika muno wega muno hari uini-ini wake wa Mugithi, na of late amekuwa alitoa wimbo yenye ilikuwa inaitwa Karaikũ. Na Karaikũ ni rwathire muno tondu ni rwimbo among the songs iria cia mucerire muno, na reta gugicoka gukimenyekana ati ni mane agucagia Karaikũ. Na ile julikana hadi kuna video aliweza kupost kule hivyo kwa mtandao yake ya TikTok akigushia Karaikũ, na pia it is in the public domain that Waithaka wa Jeni ni akoretwo akigushia Karaikũ. Na ira live ine yake kuria online mwena wa Facebook ni araririe na arauga ati Ngai no aramuteithia tondu ona thaa ici ni tigite kugucia Karaikũ, undu uria akoretwo agistruggle naguo muno. But already Mr. Kiseme history semekana ni mimi nilikuja nayo huko hivi online ati Holy J ni orogire Waithaka wa Jeni aratigire Karaikũ nini. Ndenda wirore video no nigetha wone kiria Waithaka wa Jeni araugire exactly horo wigie Karaikũ. Wapi duru maine kana matikaine manda njogire kuire umwana no ate wa thera maitho muno ona indra kibaka karigo kari gucoka ndiracoka no moikane kugaruruka ndari kuguruka ndiraguruka no ndige ni tondu ndigite Karaikũ na ni koretwo ndikihereire biũ na ngacokeria mwathani ngatho tondu ni etikirite kuhingiria. Ndauge ndenda kumutungata uguo itali na Karaikũ. I love you komoranga elimi wa Karaikũ wako master tingetiga Karaikũ ni hega mwari. Okay, najua ni story watu wanaweza kuwa wakishuku sana ya Waithaka wa Jeni, lakini the fact that ameweza kuiongelelea pale hivyo na akasema ni ndiratiga Karaikũ soon na ndirathi punguzete Karaikũ. I think ni story pia tunafaa kwa tukiongelea hapa hivi na tuulizane Karaikũ, how to what extent is Karaikũ being used in the country? Ni andu igana hari andu 10 ni andu igana marahuthira Karaikũ thaa ici tondu angikorwo hena aini meyumiritie na makauga nie ni ma ne ngucagia Karaikũ na ni Ngai ni andeithĩtie thaa ici ni punguzete uria ndiragucia Karaikũ. How many people out of 10 in the country maragucia Karaikũ? Na it is a very good thing na no nyende Waithaka wa Jeni amenya ati thabari no ajetie ya kwira ya kuonia vijana onake ni aratiga Karaikũ na kumonia uria Karaikũ gatari kega. It is a very good journey that Waithaka wa Jeni is taking, especially for the youth of the country. Na dronaga of late the deputy president Rigathi Gachagua kana Rigi G ni akoretwo aking'ang'ana muno na bara eno ya Njohi cia ibango na fagi na indo icio ciothe, na kuona Munyita Waithaka wa Jeni ndoi kwiragwo usanii ni kioo cha jamii. Munyita Waithaka wa Jeni akiyumiria na kuga ati Karaikũ ni arajia gutiga. It is a very good thing for the youth of the country. Kana murona ati Mosbiz TV maoni yenyu kuhusu story Mosbiz TV no nyende njigwe maoni manyu megie uhoro uyu wa Waithaka wa Jeni gutiga Karaikũ. Unaweza comment hapo niambie the people who are watching the show live mojere maoni manyu megie uhoro uyu.